ya tau o ana nafi na sau no ai le fionga le li palemia mai tali ai se fesili na tu inatu inisi o malo le liki ai kua informations sai fale le matenga ile sona nafi le nga ile kau nga kia e sao na mangu mai lunga e yai leo a o se upu o ya te auti lo foi o lo su ele ya se o ka ko ngai lo po hai ne bi jo ka ko ai pe taila o le a o sau le tasita mai tai tu stala ma ka o mai le langi o lona to lua le sito tasi lea e dawa le au singia lea ua fa malo lo le tu mau ona o tu inga ma masalo mianga o le liki information for ia le o ko so fa ia ala ua mo le vanga o ia le so fa inga le la ma information le to ya wa falling on my o manga ka nga fo le fa mai o ku o la ia la post le ko fa maka wale ya o le fa nga o sai se Faailoa Mai Palemia alo mo ka o le o fa so longa Palemia ma fa Palemia e lua ia singia e lua ka singia le e lua ka singia nga ke Faailoa inga le vai aso le ia por vai fa no for vai so ngi o le nga ka fa kali ise Faailoa Mai Palemia po le makanga lo nga lo alo so long ko ro Faailoa Mai wa tau mai ia wo tau sa wa ia Faailoa a faila ele ilo o ma to telepe nga o ya ngisi o le matanga ruenga ia po ai ia le la u Faailoa ku lo langa le kango post dunga ia le la ma so ani lo Faailoa wa lango i lo mai me uma le Faailoa ku langa lo Faailoa ia le na o lana tustu singa le na wa va dilunga fa ma ya fa sa moina o le ua umano pikia mai se o to lua today he is suspended from the Ministry of Police due to allegations of leaking a search warrant to the drug dealers ia a fa sa mo nei matua mai la to fo e mo miel fa liunga ia o le kwa mo pikia mai se o ko lua ona nei wa fa malo lo le tu mau ia po wa tuli fa le tu mau mo se taimi ia se to lua mel matanga ruenga leo ona oni masalo mianga o ia na liki ai tua ia fa matalanga ole suenga pole os fa inga leo fola au fa saina he accept the suspension while investigations are now conducted by the professional standard units o le fo ona ia taliaina le fai unga waiai le fa malolo le tuma o alo ai le vaenga o leo e feangai mameo tulanga tauoloa po le unit leo la tau te feangai masuenga o amionga tauoloa mo le la tau suenga. We can't say more, but we are right, and we are doing everything with a good heart. Elem fayo da ma te fe se sitala tele atu. Ai tau le metasi o to wiloa o le lei maua, o lo okay maua po all right. Ya ai o lo fayo foi me uma le loto le lei. Ya ma fa umai. Ya o misia na nai. Ya lana au fai ngā luenga mai la tau na la tau ngā lulue mole silia i le tolu ma le lua tausanga o ngā lue i le matanga ruenga o leo o kuskusinga la le nā le tamaita i tusitala le radio Samoa maina vai ia le ua faala wiloa faala wa i tele i lana lava page e tusai o le faamaloloina faale tu mau o siona to lua pola fionga yana nai ia ele i ka ua e la auli pe le fionga le Palemia ele i ta uina se ngoa o se tangata o le merga ia mangingo ma ia malamalama ele i ta uina fo i afa masanga o le o loo avea ma komesina i oe i le taimi le nei ele i ta uina fo pe a ka ilo i ke ua ese nga na pauale informations yes
ua liki kua. Yes, e lua ni ali isingia. Yes, e leo. Yes, o le vai aso ngei por fai unga o vaso ngei por vaso lea. Malanga lela ale o fai unga o vaso lea ngei o vaso lea. O le na sau doa le fioga le li Palemia. O le ia Faailoa ai suafa langa ka kaunga ka ura ku. Ale ala u oso mai loma mai nga vave ka ura kai miningi. What do you think le atua? What was the motive behind ile vave oso mai o le kuskala ma ka u mai roi kanga ka kai miningi? Feel guilty. Mo ko venga fai mai ia Palemia. Wa mau ki ngoa. Wa mau ki ngoa. O vai aso le e Faailoa ai. O rongo winga o se mea o moki ngo fa belankara na sawanga o mo fa ko winga e komsinga leo e fa malo le kuma fa malo se fecho suanga o rongo winga la e ke le la base i evidence e po me fonge moki ngo ai le ko lua le e ke le le moki ngo se me fo le su inga wala inga suspend ia bai ia le fonge ia na night ele fa ka wala le suspending nga e wala nga se me fa pe ya pe male ko masar mi oi vai o ka singia ko su ka sa nga finga o le o fa malolo o longo winga e ke le lava se i me fonge mo ki ngoi e afia ia afia nga sunga fo le valor malo ya o ka Pakori le foi ki ai numa fa lo kai le ka foi le coupe le sa pisa il mo le long foi le foi le foi le foi ka wa fia ai le ka ko le lo apo fo ye nga me le fo fe nge me a ko nga me e a maka ko ka ko ba fo we ku se me fa truck dealer se o ko nga me e nga ka e tio trucks e a fia me ya ko ke le que o arsi ka fal kale polis kas malo failo la baia ia fonga o ia ris kas lo failo e manga lo ya lo ko lo e afia ko kasi ale ka fa kali si kako sei tato va vai tu foila ia pesa foi lá se sabe caro se foi I post I foi se sinai do yes ka wero pe yes and me too I'm picking up my husband too ai foi se for ku ma sarmiro ko lo ia ko mai no sei ka ko karo ai ai io che mi fai lo ole o se fai ati wala to mai fa so ai au ta fan ole mta upula le atawa anta to ile tino mai o mea e le fesilingia le iai o ngai le leipolea ma le li olea por fa la putonga oni tangata e ono i masalo mia i meia ai sea kuloa ele ofertu I've got nothing against the fionga yana nai ai tato wo tuli matanga u le issue o le fesili who is nanai kako woe wa fa pengar fe gormea tato wo va ili le mele o ai nanai o ai sia leo okay leo ta umai maina o lona to lua lua leo to ta umai foi wasilia li tours fulu mo na tupu tausanga o leo okay tik uma vaanga ai ole ase vaenga e tele na sila fia umai ele to tele lea foi tamari ilana tu la email mtanga ngo leo of course le ato bodyguard ole bodyguard afia me o ai fia me ole fionga le sa fa pito le sa ave Palemia e ia se vaenga fa le kongu mai fia me penga solo nga le mai male o Palemia kai milingi ka fino su ngo drugs e tasi ale me lo umai ka ko e le manga o fia me su ngai mea yes ele manga o fia me ka kia ia ole ala na le fia ia la audi ole ala na ia tong fa tuli la audi mal fast ma fai ma fi nonga ai na tele manu maloina ele manga o fa mai langa kala and I quote o upungai e langa mea fu ia mea pole a me su e fu ia mea ko fa fo samo mo ko fa fonga so ole winga la no fia bana fa so e to tala ina ia manino sa mo po ile kanga
o le fesili la ngale leile sa valinga mai le valea o le tangata sa fai malima kamakau ia ngai ma le fionga le Palemia i terminate of course not ai foi se singa ke sira fia inga ko mumu fia me e fai ala audi ai se singa ke mala malama i kaupule pulenga fia me e fai anga ia ala audi o ngai va vai la ia kakalanga o ka kom ka up o kanga kalea o kalinga o mata o le ngutu o mea umalava ala fionga le safa piko ese mai i le Faailoa kusi le Palemia ele ma fai ngaru so o Faailoa kusi le Palemia kulou e fai masiaki le me ko fa ile Palemia le o puta tino e siaki e fai le me ta o le welfare check ele se mer ngar Faailoa kusi e fai a o ia fai o leo o lea o te tau mawhai e tala atu le ataua le vā la lata o le sootanga ma informations a whaila o le Palemia sa avea ainga ngai maanga porika pe sa nga lue ai le leo lea a whai o le Palemia lea o longa ngifo kuri mangu le Palemia lea ua iahira kaimire ngei ma o longa ngifo kuri mangu o le langalanga ma le kausu esu enga o ngifo ala au whaasa inga o le ala le mea la kako le masarusalo i o le afo ila le mea la asese ai le mea le ufai leo kaimiri ma le liki kua information sia no ka pasa le ka theories ia ka ke fasoa ina ia tau fa malama ma tau fa pula ia le tūlanga le mata upu ina ia o tau sira fia o le whaikaia nga make ia sesi ia nanai o nga rekera kamisa alo I fafo wa foi la masalonga foi le firi ala ka karngoi o ka le foi nga la malo mal Palemia le siaki ako pao o fafo mai ko lena ele so ka ngambia a foi le o le ka kana mo firi and I know for you to Godfather a tau whaafofonga isi information se tele na sau marteine lea ia na news taimi fo I autu lai mai le sa peo le sifi koe fo ia i le kaimi o nga whainga news e pei o le sifi e pei o le kenge fo I lele o ia tulou pei ia whainga runga mkanga runga alana pei o ia tonu so upu mafua lea le pillow talk le sa tatu talatala noa fai me whakasi malongo lena mesi foi masalo mia I fora le winga na la te tala so ia te au e asa le faiva ai le asa le masalo ai le oni masalonga fo I mea ia yes o lai a fai o leanga ka kau wavala tu I le saunoanga le fionga le Palemia nafi o lea unga mau wa pe nga sender ka ngaka nga pu ele me o le le ngor me fo search warrant ai ngo fo send mana to oi se fai ngo fia lawa I limor ko me singa mar mingiska o leo lawa ya la dole authority e o mai mea ia confiscate le telefongi me uma ma tu su e foi e samangia providers ia e au mai mea ia sapina mai le information le mai pe o melenga fai fa masingonga ia na mula uru samiliot e sapinga mai sau e ku fa masingonga o me uma foi na fai information ia e trace mai la e mau ar kerfongi ai ai ge me ange sia ka ko a mi ori vai pere ke u uma e nga ai la ve ai mare mar ke Larry talk about fury at the fatu man tua e foi o le si o ka ka mua ka fa ko inga ka sentinga ai me mo ka ke mau oi o roko ya a me xa va me que eu querer cumprir ele cusa marco lena eu le fio foi a ngai pe mala va technical traffic unit de pra bela ia longo inga o se makanga nga le foi le nga ke vai e ko nga makanga nga nge foi nga e me foi nga sao me fa pingi ai koso ale nga fa e kawa al mali o kape lena avo le au te fai tu pea o te fai tu pea lava pe foi la utala tato va leanga o le fai la utala le taimi le nei momoli la fa malo ma la fa tai I le o lo va ia tanga wenga o leo e le fai titia le nga fa tele e ana fai tu
a fai uma e al feeling forget about the feeling or komsinga ale to la ngai tele fo upu matala ta tia li tul na just let the process ka kia fu ta tia i ol palemia mar kabinet telefo sa ngol palemia wa umar nga wenga fai le pisasi wa uma le wa ka kia ya la to ala wa au mai la to fo tuanga now whoever mafai let's focus ile kaimine ngai at the now il kangaka le ngalui pe foi la le usau tu tonu le AG most time precious monga tato tuli matai le tangata ia mo le nei time sila ko o le na tato nau uma matato va ile alu le arrest le waru kaimingi pe kau ke le ngo va ai ku ai ngi ala po apo le ulu le le kala esa lo ka o le nga ka ko kakalo uma se mau ia mai le ulu kala mau mai kama la foi ka go mele fai mo mele fia por kasi ru ko fa kasi bare ru ya ko ile ru ya kasi le ru o le na tatu te talo ia mau kasi ele o le ko sila o le wa makanga mi ngoi mai me i pe mala vo le level 1 level 2 o kasi lo mo wa kasi foi e o stage foi o level ko lula level 1 le o kasi wa level 2 ma level 3 mo lu aka ko wala kasi level 1 le o kasi level 1 kasi o le o le winga la le o te fai atu mo moli le tatu fa malo ma tatu tutu e lango to te sira fia kako kakalo mo le saunga le mu o leo lo fai ma acting commissioner al termine tatu tatalo ia loto tele ma pui o la ko wola ele fai confier mele ele fai confier samo o le kau ke o le sitemi pe fa ata la fonga a or ka ko o le la ka ko o skaili le Mexico Colombia Venezuela le ko feferoki a foi le ma ke ala langa ko e paua ku sa ko e or skepunga le la ka ko le la tau ma fai al palemia ma langa administration ma langa fai nga malo ia ka ofi ka ko ele ila akele melia or fata alonga vai le su e tu feoti tangata ioi mo kupu ala kurkuru ole ele singa ki ele kurkuru ala kurkuru si o ko or tu langa na la le tau te va ai tu i me o tu le mai talo fai do you really throw your 32 years of experience and ele auto tu ele malo ona o nei mea kau ke kakalo wa langa ile se kalo ngi ku le o lau te talo le atu talo sia ia ai tauru la ai so claim mo ke lo arma fo la ia ku a ko kuskusinga le fa pe mai innocence to lua ele fa me innocent fa me all right la wa kalia le suspect na o kalia wa admit le saur susuek Tele ia ila to ai mai se a leo su e ia o to atu tonu so swani so en ko len ka o le fa me ko ya e to tonu fa fitai o matua tele mai ia si me yo boka fa lo e a me foi ngi sa vidi e se fai kakala o la pole si or kamale or konga ya toma ka mo ngi ma lo si fu fo pasa ai ole te talo le na ia e lo to tele la o fionga il commissioner o lo tu la ile dei time por acting commissioner ia por commissioner fa le tu ma ia e besi fo ie o lo tua ia eu se suenga ia
o vavaia ko fo ia ngai ia e fo isi liki ngai liki solo mai e pe no te vai atu o tau sila sa mo even ko kongu mangor makanga ruenga le na tatou loa mai pa inga le nga ku ia kwal tau tai ai ele malungi mea a ofisa kongu ala se e yer Palemia sa ole ia ele malu e liki kua o ko sila ko nga makua ko nga walofa o mai le faki anga mar kulingo sa mo observa ala mele ko ke va ia ku ai nga ole a kidi liki mai kua o fisidi o ai le liki ai kua ma nga ia fisidi ska mo ngana sa vea mo le fa malo le uso le entertainment TV le sa fisidi ma na ia la fisidi le ngana sa vea le ngadi ai mai ia na inisi va nga u tatu o to sirfia ia mo tatu lo o fisidi o ai la le liki mai o le ska nga ka ke le tu lo wa de te wa o te le te tonu ina mama tua o le io e ina lava le alifo e ngalue nga le tono lo vision Palemia ko nga kilia isi o le ska kareng sa fa mai le le next in line ya o le ai Faailoa ma ua langona ai pule ar fa to fa la inga le fionga le Palemia po ai la tu te filifilina ai a te ulaia e matua io ina le ngai tasi le tau fa le ngai fainga malo mana tustusi o kero ai waru ko kape mai lalo ai o te pole o la screenshot o mama il to tele e ko filo fa nga kulo ya le la to sen o mama tanga tau screenshot o tala wana na filifilia o ele le ko nya kuirunga le ngai peina ma fayatu it is so unfair o lo ngukuleanga ma e ke fainga malo ai uma enga e ke fia maka mua wa elifo e ngofo ma se e mako kongi o ko konginga you do not deserve it e sa on tala le fa tu ele fe gowi ele fe tawi e ma dua le fe tawi lava ma ele te tau fo ina tatou fa ia tu inga me fa pe pingala na la tatala tu sala pete mo mai le tu langa rena pe ke fili e oi ele tau fia i le tūlanga leanga mau whaalelenga na whai le Palemia mana malo le fast ma e lau le vale wai kasi rea kanga whapeang kuskusing le lau alifo nei sau whaia e pe or sau whaia le tamai se lau paseni ioi ia le nau whaia tuli tala tātou waia le level media ia tau fo ke roa lisi ale le liki ai mei kua ioi la kau le liki ngai ia la kaofi ngai langa liki ai la ave whaliki e isi langa le wanga ngau e fia palele ai tau faile me sao fa ma vai a waru ese no fo ila veia fa ma vai to mo o ma er watu mo ia i fo disi tangata sala to ioe malango fainga malo o e nga amor kolusio le fa lu mainga inga ia maua malo o kanga ka konga ka ngai fo el fuingi la palapa ia o so fuanga sa o nga ka ngai ai le o lo fia kama mama fa fia kama me foi nga le nga va koela o fo kuanga i so uso le ua filifili le ua CEO le official o fui mu tu lo wa e le na va tu sa o ya le nga ele mali ele lei i ro matou tinga inga e kau fa sufi le akungu inga ia karikongu e fa ku la i fainga malo ai ko woka la i kala le anga mo ko kau ke i Palemia mala laule va le or ma ko fainga malo fast alela o ko me ia ko se e ko finga ia ko fa ka u kala ka vale ka ngaruenga o pe fo ile sa ako ko and o pe e deserve o lo sa fa inga la ia ile ska nga ka poko e siria ku fo e ka ka nga va ko ngofo inga ngofo nga ki sa fa mo o tulanga na tonta to yai io le ia se me o ifo mta ka ruenga o leo uma ia sa fa maongi ma ko silent on ko fefe kuli o ko ali eto ya ola se fo tuanga le molanto vai ai mai se tangata a faila sa ko fefe ya longo no I want to give them a chance kanga ka fo ie le walanga ai kau kala o me nga sa kupu e te tau tala lo tuli oi a faila o le na tonu le nganga fa ma hongi ro la mai fo ro la ka u le me nga ke ro
wala nga le ua yai tanga te sa ola usa fa le fola la ka o me nga ke lo ma nga wa ile excuse ka wai yes o lo fe ke o rusi la nga le ka siero ai na tonu lava o le sa wala nga yai kanga meri mai kua meri mai fa mai seta mai mongi fa maungi ar me fola nga kala nga fa mai o me ro i mako maua loa ele au vaenga ia le longo malanga vaenga kau mau lo sing fa makalanga o le mau ke kau karango ele ama won final warning e fele si le foi le ke yo Samuel ke yo Sam le loka o marke mingi vai o le la tu sta mai fusi sami e fe lo ai kai mi o lenga pou kai ai ku i lumo efo mo wone efo a vele las warning sa ke ko kango fa nga mea sa ke ko fa karo se vai ka ko ye fautuanga la le avatu o le fautuanga mo o tou manu le malo le na tou fa pea sa puli o kou sa le mafainga kou kakala otherwise warn pe tuli pe final warning po le suspend o tou this is your time now o kou kai me ngai fai fa le i ror ka ko ngaruenga fai ala o le ame o tonu aua o le fili o le kama o le upu ngā lenga ka mai le pese a makar ka maro oskagi o le fili o le tama o le maua pe o le maua mai le ai lava se mea umi o ngā whaako ngā whiki pea o ngā whai mo i lava wa tātou i loa masi la fia lea mea fia se fulu kausanga o nofo mai le HRPP ma nei mau me fa pe nei ma le manatu le mafai ona toe suengi i lunga wane le lawa maka o mai fa mole o ko ki fa ma va iyo le lawa amata nei da to fa ma vai vai la ta to ya fa ma vai le chief auditor la to ya alo ko ya o sanin lo aku lepa ya sanin lo aku lepa ya sunga ya fele ya ai fa penga fo le ombudsman o mo ho ombudsman la ko whatever o ombudsman what don't know face to fix mo ye wo ye ngi tele ava no tele ye ya ayo ya tau te fa vitai enga lue mai lava le tua ilona tai enga lue mai lava ilona tai la fo ile nei tai mi le tulanga o lo ia iso enga fo ia le komisina o le nei tai mi o ka kounga ya ta ko walu le ala va alenga o le ka kalo aku le fa mole o tosi ngia fe soangi ka ko su enga boya fe soangi ya su engi lunga ngai mea fato ai loa le leanga to te lo to ele o le leanga tele ele o le worse le to te vai ku so le ia o la boka o ko le worse o ai to titia mangu ai lunga o le worse o le mea to titia ma o mai tu lo tino maliu le mea o mai tino maliu feo ki mai ka mai ki fea feo ki mai ke nge ki fea o le worse na o ia ile mata upule nei pe le vave ona tatou tutu fatasi a mata mai ia tatou uma lava i Samoa mai se mtanga ruenga o leo o le whaangoanga nga kou aku kou ke kau ko e pui le aku ai va ai mea ia kou ke aku fai ai mea tu te atu fai ana na fina o mo mai i whamatalanga ai whanga o whai whi au ia wa afia ia vai le me o o ko kongo le loko a fa le nganga le li o le fa le nganga po sao ia ile isa the question is how many hours are doing it ka si au i mangu mo singo au o ka kalo nga ka fio lai o le kakalo o lea o maua fa maunianga langa no vai o fai se posters tangata te le lopo ai fa mai e fai fe au ia se ka ko kilo la ai na o fai le sa ililinga ma o mauti no mai ia na nafi o fa na o fai fe au la o ka fia ia
ele mfailana ufaya tuilunga se mea ele I au baia sena sona confirmations ai ore kakalo a o iai ni faife au kuloua o faia o ke ofo I lo le fefe e foi panga o foi pule e ka o pe foi pule kusape pe kua e ka o foi pule la nga voleva nga ime la ele se o fa ga ula fai pule mana tu o fa na o fai pule fa na o fai pisingisi o kamalanga o kamanga le ke le mele a le winga le o tu fai atuai e pe li aruka kingo ai saule ngai kala ua la vevea mai ai ma fai fe au ma fa nga o fai fe ko fa pe wui ko fiolai ia ai a fa ya la nga I fai fe au e ingu pia Antola nga ese kalesia. Ia la fai fe au ula inu pia tangu fia le ava marosi. Ia no ngo winga. E so o ko ala ma meia. To le foi fe au ula nga fu so le fele le iso. Io. Ia ele fa pe tate fai atu le a e pulista funele la o lona sa. O le winga le tala io la ufi fidinga sa o loto. Ale ai sa le fai akuai. Ora esa io e fai ngo fie anga ki fai ko inga fai au fu ie le ka wa or pereki e fiuro ko pereki ai vai ko elo le ase mo e matautia le tulanga